Good morning, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today we are reading Matthew chapter 3, verse 13 to 15 in Urobo language. Obe re Matthew Uyobi Roye Era Awo Roye Ikwera Rite Ikwiyori. Verse 13. Etinyi Jesu dé ní Galili re Jordan bru John ra rere ọbẹ àmì ke. Verse 14. John dá sin ọdá ta kẹ́nẹ̀ mi wọ̀nà nẹ̀ wọ́n wẹ̀ àmì kẹ̀wẹ̀ kó máa vọ̀ wóre wó bru uweka. Verse 15. Eke vọ̀vù Jesu data kẹ́nẹ̀ jọ díẹ̀ ọtí onye rere emu na ejobi wọgba ọda rọwe ke. Thank you for seeing me.